ندعوكم لتقديم ملخصات أبحاثكم في المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية، والذي سيقام يومي 8 و9 من شهر سبتمبر لعام 2026 بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية في جمهورية مصر العربية. 我们诚挚邀请您参加2026年9月8日到9日在埃及苏伊士运河大学举办的研究生和应用研究年度会议，并提交您的研究摘要。You're invited to submit your abstracts to the annual conference of Postgraduate Studies and Applied Research held on September 8th and 9th, 2026 at Suez Canal University in Ismailia, Egypt. Vous êtes invités à soumettre votre résumé à la conférence annuelle des études supérieures et de la recherche appliquée qui se tiendra le 8 et 9 septembre 2026 à l'Université du Canal de Suez à Ismailia en Égypte.